ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикони канали Автолайф. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям бародарони азиз. дар ин навор якчанд мошинои хуб аз мошинбозор омода кардем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. навора то охира тамошо кунен ва фикротона дар комментария бинависонен. раҳмат ки бо мо ҳастен ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. бисёри подписчикҳо, бисёри бародаро F10 пурсидагӣ буданд. марамат BMW F10 2011 солаи Европа. ҳаҷми мотораш 3.5 бензина. раснамош кашидагӣ ҳуҷҷат ҳанирокаш солома. расходаш бародаро то 14 литра бин расход дорад. 100 марамат салом шак тамошо кунем. Так, автопилот, старт-стоп, нор компютер, климат-контрол, автоматай. Хоб ҳама навороташ кор мекунад. люкам дора. обогрев лифт. марамат яке хафон тамошо кунем. чӯ биёяд баземон камера хафон пеш кор мекунем. мақсад 200 наша чанд сум кутия кам 200,000 номро телефона буга кам 92 890 0500 хоб занг бизанед якав барои шуморо бештар маълумот метан хай бои накунем олати мошина. мақсад 200,000 мегӯяд. хай харидор яъне бошен айноми канали Автолайф занг бизанем барои шуморо бо арзонанӣ мекунам. Mercedes S-Class кузуфои 221 солаш 2008 Европа, объёми 55 қатӣ. марамат тамошо мекунем. 3 моҳига 2-3 моҳига ҳуҷҷатош мондагӣ. 4 та баллони нав. касои дар махтум мешав бародаро номраи карам мемонам занг бизанем бо барои шуморо бештар маълумот метавонам. марамат як салон шай тамошо кунем. обогрев лифт, автопилот, мултирул, пробегиш 100,000 пробег дорад. старт-стоп, автомат, климат-контрол, обогрев сидени пеш, қафу, люкам дорад. гараж худаш мекашам. яке хафон тамошо кунем. Marşa 100. چند مکان нархаш 185,000 бу савдо мешавад. номерош 93 775 85 91. خریدار یعنی باشین با یعنی میشه ارزان میشه.
BMW X5 бародаро соли 2008 ҳаҷми мотораш 4.4 бензинави 8 хати. ҳам чандтар аз худ дурака? 17 литр аз худ дошта. خب ҳуҷҷатош солона, салон шак мегирем, салон шам як тамошо кунем. ҳам даро шавӣ кун. Обогрев лифт дора, автопилот. Пробег нишон додагӣ нест. Хоб старт-стопай дар автомат, бор компютер, климат контрол, панорама, потолок шлуки калон дора. Чихолон нав, салон тоза. номерош бад мохали на чӣ хеле масъалаи кузов чӣ хеле ракавой кузов 600 фуида ягон доллар ан шарда гаштага шарда чанд сум теса нақша 140 та хели муомила дора арзон мешава арзон мешава варианти алиши дора фақат не фақат сума номеро телефон авга камоне 907 21 12 13 хуб занг мезанед яка барои шуморо бо бештар маълумот метавон як чанд балдаро ам X5 пурсидагӣ будам марман ҳам барои шумо гап нест Mercedes E-Class балдаро кузовои 212 соли 2011 ҳаҷми мотораш 3.5 бензини хурдӣ ҳуҷҷат 88 солона мараван як салонша тамошо кунем кӯрбин салон автомат автопилот мултирул 96 000 пробег дора вагонаи мошин рикам дора обогрев лифт ҳама навод шукур мекунем Ноги хафон тамошо еҷо камтар یا چند سوم سینه کن؟ مرسیدس 210 پاوند نمره تلفن ابگو کمونه 88 244 48 48 907 27 71 00 زنگ بزن یک کاو برای شما را بیشتر معلومات میدم تا باید نخوندین اولاد این ماشین واگن сечкои нав балдаро соли 2009 объеми диққати ана стреч 200 хитон 7 моҳ дига ҳуҷҷатошай бензини холия хоб 4 та баллони нав авангард масъалаи кузовиш хеле ака хадавоиш моториш чордар электро мултирул коробкаш автомат хоб кондиционер печкаш кор мекунад потолокш панорама салон тоза обогрев дора наге хафам тамошо кунем чанд сум гуфте сайравад ака 120 бо салон
Оля, он нах наканам бузурда, 120,000 خیلی وریانت ولیشی داره فقط اون خیلی میشه داره خب نمره چیشون ابو کمونه هسته یم خب نمرش 903 73 43 و 43 زنگ بزنید یک وارو شما را بیشتر معلومات میتن ای باید وقت خوندیم اولا که این ماشینه рафчор бародаро бисёри нафаро мепурсиданд марамбай насолои навтарш 2014 ҳамин моторш дай бензин чандтам расход дуракаб медан баланди баланд 10 литр расход дура европа уҷа таъмировкаш 6 моҳи дига мондагия свеча хехтон дидестем 4 та балони на салон шак мегирем салоншам як тамошо кунем пробегиш 4000 ай автомат коробкаш бор компютер климат контрол ҳама навотош кор мекунад инага хафон тамошо кунем аведе чорведи ай бигем камераи хафо кор мекунад ира нақшаи 95,000 мега номра кара мемонам занг бизанем барои шуморо бештар маълумот метавонам 95 35 37 34